مرحبا تماشاگران اینجا. ام به برنامه کی نو و برنامه کی تجی به ما مسته ام جمع بینه باگر زینه هم دنگ بیش و هم جی ام بیشین چیروک وان دچاندا کردی دا دنگ بیجی و جی چیروک وانی جی کی قیمت و جی کی پر بلند جی دیگره ام دستری دنگ بیجی ما مسته تب خیراتی سر عباراتی دنگ اورو کرده. زور سپاس پروگرام واجی بخیر پیروز به گلک سپاس سپاس خوش ما مسته مینا مگو اف وشانا ما ایدی امی سر چاندی سر هنری کردی امی هفته جاره کی دی جارا امی وشا خونه خو کردی دست پی بکن جبروی دا میوان من عولی مینا مگو ام هنه کی کلجان جی براستی به چیروگوانه کی کرد را و به سترامبیجه کی کرد را وکنو وشانه کی چکرن کلجان کی بخورا چید که جبروی دا ام دخوازن دست سر عولی دا باگر زینه کیه باگر زینه کینگا دست به هنرا و به چیروکا دنگ بیجی کر ام دخوازن هنه کی پیشی سر عولی دم باگر زینه ناز بکن باشه ام هدیه دی دست به چیروکو و دنگ بیجی خود بکن گرم که ما مستن بله زور سپاس یعنی چاتا گو بکینگ دست به چیروک و دست به دنگویجی کر باوی من هم چیروک وان بو هم yani çirok gerek de goten o primary zime masterci evci dengbej kolami dengbejci de goten evci şahit küçük bu o yani dengbej buna men o bu şekli ha yani çirok babam çirok de goten le göndat zani em bejin beri insan gel top de bu cemaat dahaten işte em bejin hünermen dahaten dengbej çirokvan dahaten çirok de goten dema ko açum le neheri min neheri yani ev insanı ko çirok had beje wasa khaş yani wasa tiştê xaş tîne ziman da kêfa me pê rehat migoya yani tiştê çiqa xaş tarihî dîrokî û ser jiyana însana bi vî şekilî yani û em bêjin an hat tu li hemberê me tu yek nîv saet du saet mira evekî bêje çîrokekî bêje te ça xelas kir bêje min kelemkê çîrokan bêje çîroka te aynî şte re bêjim yani hemû dikemne yani têne qeydkirin yani demek ki evci çiye kuş heskirine te beli. Yani ma musta binga çirokeş malbat eden bejin hem dest pedeke yani dewa divanı em beri zanın divanı Kurdi beri hebun yani de Kurdistan'da da gunda ev divan hem çirok o hem jî serpiyatiye Kurda vek dengbêjî digotin yani bejin nebiskî beri tiştekî tune bu ne wisa yani rast zaten dîroka Kurda biborine dîroka Kurda em bêjin ew Kurda hemû bi çîroka bi dengbêja hatiye vê rojê yani ev çîrok dengbêj sadece çîroka bêje bira guhdar bike nîne di navê da ku însan dema fikirî gelek tiştê heye navê da her tişt heye çi bi jiyan heye û zulm heye û her tişt heye ji ber wî çîrok yani tarîh e dîroka însanekî ye gelekî ye belê Mamoste yani çend hep pirsê me jî bi rastî ji te heye em dixwazin hem pirs û hem jî em piştê pirsan bijê şunda çîrokê xwe jî êdî em ew bikin em ji te çîrok jî hem godar bikin û em dixwazin ji te re strane jî dengbêjiyekî jî ji te godar bikin ber em derbasî ya bin yanî dengbêjî ji bo te tenê stranin ya jî em bêjin dîrok dengbêjî mesela çaxa dengbêjî dibêjî yani ev tenê wek stranekî tu dibêjî ya jî dîroka gelekî dîroka netewekî tînî ziman. Bele. Daha dengbêjî yek çîrok jî her jî aynî ne dengbêjî em bêjin demê berê ez wisa barim zêde mesela dibêjin çik dibêjin yani wek romana wek ew ê dengbêjî em bêjin ew zulm û ew zefte hatiye serî însan ew çi bêjim yani her alîba çi kirine bi dengbêjî bi gotinê anîne ziman an ji însanan re gotine و em bêjin wî çaxê zêde nivîsandin belkî kêm biye belkî ji ber wî be û tu dema dengbêjî dinhêrî dengbêjî hemû jî tarîhî ne hemû jî dîroka gelekî ye însanekî ye bi çi şekilî jiyan kiriye bi çi şekilî zulm dîtiye bi çi şekilî qehremantî agîtî kiriye bi çi şekilî kiriye hemû di nava dengbêjî de têne ziman dan belê Belê mamoste em dixwazin ji te çîrokekî hakino godar dikin yani çîrokekî hem ji me û hem tamaşvanê me bi rastî
yani li ser medya civakî bi rastiya wekno pir çîrokê Kurdewarî cî xwe nabînin. Yani çîrok me mezin kirî me heta roja îro hanîtine lê li ser ev tevna civakî hem derfetekî ji bo me tê afirandin û hem jî bêderfetiyekî jî aslında navxwe de dihewîne. Yani em bêjin bi hezara mirov a xwestina nava viradê lê wê çanda çîrokvanî yani ew em pê mezin bûn buwa çîrokê şeva çîrokê dîwana em pê mezin bûn û di xewnê me de wa çîroka em bêjin datin me dixistin xew buwa çîroka em dixwazin wa çîrokê Kurdewarî em tîza me bibî kevne kev yani em me bibî paş da wa çîrokê xwe wa çîrokê me em dixwazin ji tenkî godar bikin eger tu guncav bîse. زۆر سپاس سەرچاوە یعنی ئەز بێژم تەچاو وسان yani بوارکە çîrok yani tariha gelekî tîne ziman yani çîrok jî gelekî wî hemû rastin e rastin hatine zimanda îja ji ber wî ez ê çîroka xortekî Kurd navê xortê Kurd şopçî ser şopê diçe ser şopa tişta diçe navê xortê Kurd şopçî ye û yek jî li bin xetê yekî Ereb etartiyê dike etar dibêjin û çerçî dibêjin ew etar çerçî û ji bin xetê derbasî ser xetê dibe û dixwaze tişta bifiroşe işte ew e ya etar e ya Belê dema master. nava rojê tê li nava gunda digere keşif dike û em bêjin çiyê Kurda heye çiyê wan tune çit heye çit tune bi vî şekilî û êvarê jî tê diziyê dike dizanî diziyê dike û ew roja wî şekilî xortekî Kurd jî hebiya xortekî baş biye xortekî egît biye xortekî bi nava deng biye cotkar biye û ku cotkar biye jî di hevgayî wî hebûne û ku di hevgayî wî jî hebûne ji wî îşî jî cotkarî jî fehm dike û gundî gelekî wî dibêjin keremke nîvî me nîvî te me re cot bike dizanî wî şekilî cot dike û rojekî ji cotê xwe tê malê rûdinê em bêjin êvar dibe radkeve û gayê dide gayê xwe û xwarinê didê da gihê debarê û sibêz û rada wî here cotê xwe dinêre hergayî wî tune ne Allah Allah dibe ev hergayî min ku da çûn û dikeve ser şopê dikeve ser şopê digere diçe walê diçe walê çe diçe bin xetê bi siwala bi siloxa diçe bin xetê dinêre li derê mala wî ew etarê ku tê li wan gunda digerin dinêre hergayî wî li derê mala wî etarî girêdayî û giha avitiye ber afer avitiye ber da gihê dixwin ya û divê han dibe ev etara dibe ki demekî ev dizê ku diziyê dikin ev etar e ev etarê Ereb dibêjin û pê kêfxweş vek dema ku dibîne û diçe ku here gayê xwe hilde nişkê ve difikire ya dibe ez xerîb û ev kesa jî hatiye gayê me diziye hilde aniye ku niha ez herim bêjin ev gayê min e wê bêje eva Kurd e zaten bi her şekilekî yani tiştekî bi me va dikin tu zanî wê bêje eva Kurd e hem wê li me xin hem jî wê gayê min nane me da û wî şekilî dibe ez ê bisenim bira ku bû êvar tarî kete erdê ez ê herim ciwanê gayê xwe bigirim hildim bibin yani wî fakirî wî şekilî difikire Belê. ew li benda êvarê ye bira ewal wara bimîne îja me wane qîza etar vê cawê gavê jî qîza etar bi xortekî ve hev hes kirine yani tesadüf dibêjin ya bi tesadüf û biryarê didin bi hevra dibêjin filan rojê ez ê werim te biravîne eynî ew roj û keçî dibe teman dibe wele du gayê mala bavê me hene dibe wana debar avitiye ber dibe ez ê werme ber wan gaya dibe ku dema tu hatî ez ê destê te bigirim milê xwe herim dibêje wî xortî yani wî şekilî qerarê xwe dane Belê master. û belê û dibe êvar ku dema tarî dikeve erdê û ew ê şopçî ew xortê Kurd aha dibe tema tarî kete erdê dibe ez ê herim gayê xwe hildim bibim dema diçe hêdîka ve dizûka ve destê xwe ku davêje ciwanê ga keçik bi destê digire
يعني كاتشيك جي وصل فكرة أو خورتش ويها برا بينيا اره أو يسرق وقريداش بونا كاس نازناك كاتشيك سرق وقريداش بونا كاس نازناك و دستی خدا وجه زنده خورد شوبچی دبی یالا و دبی یالا خورد شوبچی در سه اوج دبی یالا نزانه مسئله چیه نزانه چیه چنینه و وی آوای دبی یالا ردا دچن نما کدشی چه ایواره دبی برا دین نشته کسی دا و خبر جنادن کچکی به دستی خورد کرد گرتیه کچک وسط دفکره او خورد دلی وی کیه اوه اما خورد کرجی نزانه مسئله چیه نزانه و بشر تین از سر خطی دما که دلباز سر خطی دبن و تاوجی دبی سری سبیز بیه و کچک سری خوبت که دما که سری خوبت که خورد حال دنیهره حال دنیهره کچکه که باشه دلال خورد سری خوبت که کچک حال دنیهره کچک شاش بینه الله دبی او دبی تنینی دبی چه از نینن دبی او خورده که ما خبره ما قرار خدا از برابینم اوتونینی ادبی خدا از سشتگی مستفع نکر از مسئله خود چی رو گاه تر بجن خورده کرده بجن دبی از جورد کار بوم ده هفت گای من هبون و گای من هاتنه دزینی و از گرم هات من هیری او دری وی مالینه و نوا روشه بوم مگو که از هرم گای خود بگرم ببین ویل مخن ویل معناه که بگرن ویل مخن ویل سوشتار کن البندا ایواری ما ودموگو ایوار هات از هاتم تاجی نشکه وقت دستیم بگرد اجی ترسیان تا گوی الله مش گوی الله yani و آوی آوای ادبی هم چبکن gerçek دبی خورد دبی هم چبکن دبی اصلا پارا ببم دبی جا gerçek دبی نا دینا و دبی کدامات ما پارا ببی دبی خود و زخته که زیده سند گوی بجا تو کرا روی تو کدری بوی yani شبکه از تو دمه ادریس هر چوا دبی و کرم که واره دبی هم واقع خوش که واقع من تکی بام دبی خورده کرده بشه دبی ولا وساج نابه ادری هم چکن دبی خود دبی بلکی نصیبی نیته دبی کتو دخوازی هم کار هم را بزاوجن خورده کرجی دن هرک باش کن که دبی سر چوا تمام دبی هم برا هر گهر او یو وساج yani gaçun گاه شو جبو قله و بله بگاوه دزاوج و خورده کرجی جه هست که اوجش خورده کرد هست که و زاری وانا چید به برای برای بسنن ایجامی وارد بالاوی بال عطاری سبیز و راد و دنهیره که چوی تنه عطار جی 20 ساله ده نوا گندالا دگاره یعنی وقت کلی که کتیه دلیوی نوا گندالا دگاره اول که چه خود گره دبیو از ببینیم یعنی ساقه نساقه هیئت تنه سرش اوی سر شوپو که چه خود چه روزه که چه عینی لوی گنده که چه اوی لیم میره ده چهور و او خورد کرد جی شوب چیزی دخوازه هر هنک دست بشتاب کرج عطار ده چهش عطار ناز ناکن نزانه که جی ده چه تشتاد کره و کچیک جی جناوی جی پنجره دنیه را الله او عطارا بابک کچکی جی شاش دبینه کچیک جی لی دنیه را و او خورد کرد شوب چی هنک دست بشتاد کره تی مالی دا کچیک دبی دوی عطاری راوی چرچی را چه خبر داد دوی ولم چه خبر دوی تو خبر داد من حالا سویرش کرد یعنی من دانستاندن دکرد دبی او باب منه gerçek دبی شه خورد چی یا رو بابی تاید دبی نه یا دبی من قیز باب خلاص نکرد نه ارید دبی قیز باب خلاص نکرد دبی باب منه ایدی هم چه که یا دبی هر بیجی کلم که برواره 20 سال نوبره دواسیت سالی 20 سال دبی هر کلم بیجی برواره yani xarneki tiştekî bikin birawere em belkî em yani ez ewî nas ew min nas bike ew 20 sal navbere devasiye diçe dibê xalo sila dibê keremke me her mal xarin ve xanê na dibê dibê derdê min derdekî giran e ew dibêje etar dibêje dibê derdê min derdekî giran e dibê 20 sal ez nava vî derdî dame ez jê xilas nebûm dibê xalo xêr e derdê te çiye dibê dev ji min berde هناك ده زوري يا دبي ولا حال مسألة في شكلي
دبي كاتشا كمان وندا و أبي صار ليد جارم جمرني خرابرم دبي دبي كلام كمان مالي دا دبيش كا خارن و خارن أكيد دشتة مالي دا و چیروکا عطار چیروکا خوش را دویجه یعنی به چه شکلی اوجی دبی خالو دبی تدعس وان هر گاب که تدانی دبی آره دبی دعس هر وان گاب که لچاوی خورد دلیه دبي والله راسه دبي 20 سال اول دبي ما تشكي غلطي كير وصل دبي ما غلطي كير دبي خالو ولا دنهيرا دبي از گازی خانم خو که برا خانم و خانه بینه دبي جا خالو دبي تمام دما کش خانم ویجی کشکا عطاره دما کوتی دنهيرا کشکوی اول کشکا خود دنهيرا کشکا وی دنهيرا رابن و هم حمیست که جهاب حزد که و باش يجي او كاتشيك دبي بابا ولا حال ما سلمي في شكلي يعني اوجي تشوروكا خوش بابا خورا دبي جاي دبي اب خورد كرجي دبي از هلدا مانين دبي حتى روجا يرو تهقرات تنباشي تفلان تبيوا مناكير از برسر فرازم ببي و ضحك كوري من زاري مهنا يا كاتشا كمن هيا و 20 سالية 18 سالينه 15 سالينه ام برسر فرازم مرکیش دبی ولی دبی زاته ایجی دمه که هات گریان دبی حتی روزا ایرو ایجا معوانی سر چه معوانی سر کو ام بیجن یعنی به دیروکا کردا تدنهری هر دم زعت و ظلم و هاتیه سر کردا دی سال همبری ناری خود دی سال همبری ام بیجن او ایسانی کلوانا خراب کرنه دی سال همبری وان باش بونه دی سال همبری وان آشتی خاز بونه یعنی تجار کرد ام بیجن یعنی هر دم دیجی ام بیجن ظلمیه جبروی اجا اب چیروک تسنه راستن تزانی وی آوایی ام بیجن کدام امریک چیروکا کوگو انسان ماجی کو هدار بکر و اواجی تاریخ منه دیروک منه بله یعنی اب چیروکا ماجی به شکلی هات داویه gelek spas mamoste deng û dilê te sav yanî hetar di dîroka Kurdistanê da bi rastî bi nav û dengin yanî hetar em bêjin ew jiyanekî hevpar yanî pere di nav da tune bû hêk didan wî tiştekî ji hetar disendin ya ji em bêjin genim didanê tiştekî dinê ji hetar disendin yani îhtiyacê wa çi hebû راسته yani gadanî kirûra bû xwediyê mal gada qelendê xwe yani راسته ev jî bi rastî çîrokekî hevpar yani jiyanekî hevpar aslında di nava çîrokê da xuya dikir di me ra mamoste deng û dilê te sax bi bi rastî çîrok yani ez bi xwe çil salî me emrê min çil salî bi rastî piştê demekî dirêj şûnda çîroka godarkirin akino zindî çîroka godarkirin bi rastî bandolekî ew li ser me ra çıkir. Him me ra di fikrandin û him jî me ra dibe demê berê راسته mamoste. Nizanim ez bi xwe dibim. راسته چه به راستی ما او چیرو هم راستی منه بله Yani çanda kurdewarî yani em bêjin çanda netewekî aslında di nava çîrokê wî da tîne ziman. بله Mamoste me bi çîrokê te betiland lê belê em dixwazin di nava ser çîrokê de jî em ji te dengbêjikî jî godar bikin. بله Yani kerem kir mamoste. ورد لالو دلالو 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 دبرا شركي لما تنبيو واري خيمة زاد عايد بوزي زنردو ده تورنا مالا شروي دستگری داویل ناوه ده دورش بگی ده کتیف زادارو باند کرده
دهدو گدای ربلی ورمی هر خوبا بجبر وسبی عدو دبرا دب موزاري لبركك من بزرنا آخ دلالو 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 دوازه سر سبرام حسب خویگ موزیک خبر دولات سرحده دهای جگی دوره دوازه پشتاخ بدم بی دیواری آب ساره دهای دوازه سر خوبلک مزر که مناط باب و کالا دهای دبراد لي من سردا بشوته آخ دلالو 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 بله دنگ دلت ساوا ماموستا تهربی وای دلالو لسر به چیروکی اوبس ترانا دلالو جی ابدو تمام دکه ماموستا فاست ساوي هربي تهربی ماموستا براستی ام ناقص زیده تببت لینجی ماموستا مینا مگو براستی جی وشانا منا دسپی که هنه کتب خواز نخوازی جی کلجانی چقدر مسئلت به چاند و هنرا کردی براستی کلجانی مرا دیگه yani hem ev ki xebatekî pîroz e bi rastî yanî çanda netewekî pêşkêşkirin û çanda netewekî bidin naskirin bi rastî xebatekî herî pîroz e ji ber vê de tu bixwaz nexwazî yanî em çoxa ser va ekrana bijî li hemberî mamostekî û ji ber çanda Kurdî ew kelecanî mera digin mera cana xweşbîr dike ez pirsê xwe jî cana ji bîr dikim mamoste xusirê mêze nekî yanî mamoste divê em bêjin temeniyê te da em bêjin te behsa işte bandora çîrokê Kurdî işte bandora malbatî li ser te çêkir û em bêjin tu jî wek çîrokvanekî û wek dengbêjekî heta roja me îro tu ê ew ê didî şopandin lê ev em bêjin divê jiyana te da herî bandorekî mezin û her tim tu tînî ziman kîja çîrok e û bandorekî çawa ser te çêkir yanî min xwest ez hinekî çîrok bi rastî jî çîrok pir in yanî di jiyana me da çîrok pir in lê hinekî çîrok hene eleqederê jiyana me ra dike bandora wî li ser me ra dimîne mesela di zarokatiya me da îna jî meta min behsa çîrokekî dikin îna jî wê çîrokê di hişê min de mesela ziya dibêjin çîroka kekno wekevkî nîşan sê bira xwe bera binê bîrê didin işte dîwda birayê piçûk herî em bêjin ew derdike pêş de zîrek derdike pêş de hemû çavî akino çav sorê gur mira nas nak işte em bêjin wehşa nas nake lê xwe bera binê bîrê dide birayê tirse wê çîrokê hîna jî dibinê hêşmendiya me de yani emîna zarok bûn meta me ew dikirin ji bo te em bêjin çîrokekî çawa yê bandorekî çawa ser te çêkir û tu çima her tim ew çîrok di jiyana xwe de tînî ser ziman بله kîja çîrok e از gelek çîrok zanim em bêje hinek çîrok hene vî şeklî yani çîrok hene cara jî ji mêra dibine mînak çawa dibine mînak mesela em bêjin hinek tişt hinek kes hinek tiştan nakin her dibêjin şans dibêjin ya az şans tune ku tu wî karê xwe bi birê bibî tê riya xwe
دست پی بکی بچی اکوتو کاری خلا ری نبی شون خدا رونه بیجی شانس نابه ام بیجن کلاما پیره هیا پیره به کره ایوا باندروی مثلا سر مزیده چی بو دبی از يعني دبي ازل هرم نسبی خود گردم دبی تزانی خورد او وی شکلیه پس که گبیجم دگونده کی دا پیره کبیه و کره کی یعنی میری دمره کره وی تدنی دا و دما کره وی تدنی جی ام بیجن آلیه درفته و آلیه همون تنبونی یعنی فقیر بیه و هر کسی جزاره خورا و تش کرینه خارن و خارنجه نظام چه بلنگاز بیریجی هبونه وی تنه بیه نکار بیه بکره نکار بیه چه که و کره وی جیته 20 سالی دما 20 سالی دنهره دروما ویج نباشه یا دایکا ویج نباشه روز یک دیگه دایکا خود به دای ولی از هر نسبی خوب گرم دبیت زانی و دبیت هم سر چوا دایکای رابه سبیزو و هبانا وینان دخیدا و کریوی بارد که و تبدیل دبینه خورد که و ری دچه دما دچه دنهره وی جودکار پیشویه جودکار دبی خورد او سلاوی دده جودکار دبی سرچوا دبی خورد و تی کده هری ولی دبی از هرم الفی نسیبی خوب از هرم نسیبی خوب دگرم دبی تزانی دبی ولی که تنسیبی خودی نسیبی او جودکار دبی نسیبی میجیش پرس که گلو چما از هر ساله از گرمی خودی چینم و از یعنی هر آلی یعنی خبات دکیم اما تام دما که وره چیناندنی بدروتاندنی و سنبلی گرمی محمود دادواشن جبروی کرما خو کتاز تا شانس خودی تا شانس خودی تا شانس خو هلدا یعنی وی قدر آمیزی زیرا بیشه وای دبی سر چاوا لیل خد دچه ریدا کی دبه ویگا وی دنهره دچه بر داره کی دسنه و کاری خو گرید به تی جمک آوه دچه دی دوی چه موی آوه و خود دنهره معسی کی سری خو بلن کر اری معسی جی یعنی شکل کچکا کیه دبیجن چه دبیجن داود یا دبیجن شامران دبیجن چه تشکسا بله او gerçek دبی خورد و دبی خیرت دی کده هری ولا دبی از شانس خود گرم دی پای شانس خود گرم gerçek چی چیرو گاه جرا دبیجه دبی کرم خود دبی تدما شانس خودی دبی اوا میجی جرا بیجه مثلا میجی جرا بیجه دبی gerçek چی از پاسی ورنه گوتنا gerçek از نبیجن برا او نه و جاری دبی سر تبا راز ده چد کره ام بیجن ولاته کی که ولاته کی او ولاتا ضابطای وی اوی ویتین اوی دگری ها دبی چهات به دستور هادی کتی ولاته مدد دبی اور هلددن دبنه بار آقای پادشاه دبی او تو کی تو چما هادی تو کتی ولاته می او ولا دبی از پی شانس خومه دبی از خارجی کسی نامم دبی پی شانس خومه و جاری او قرار جه هست که دبی باشه دبی سر چما دبی دما کو تو چوی در شانس خودی شانس میجی پرس که ها یعنی قرار جی بیله یعنی او نبیه که خاص نبیه در دیویجی هبیه دبی جاجرا دبی شانس میجی پرس که به والا از هاتم آها پادشاه مدید اوی گوبرا شانس میجی پرس که گرو شانس می چما آهانه دبی سر چاوا پیشوازی دکن و ری دکن دچه برچی دبی دنیا روی جی کی دور قلوبک هیا خانی کی پچوک دچه ورا دبی گرو از هر خانه پرس که مشکل بگی خانه بده مدا دنیا روی پیره که belki 100 سالی تزانی نکار را به هر روار یعنی اوقاس سلام داده پیری دبی سر چاوا دبی پیری والا دبی از پر برچی مگل و خارم و خانه هیا پیری دبی کرم که برا رونه دبی از تن خارم و خانه کی بینم دما پیری چه خارم و خانه او در دور خود دنیا پیری جی پیر بیا یا یعنی هنه کی واندرا هنه کی پیس بیا هم راد به هم کا واندرا تمیز که پاکش که تزانی پیری دل دنیا را اوی خورتی ورا پاکش که تمیز کیه سپاس دبی خانه خود دوخه پیری وی جای دبی خورد و تی کده هری خود دبی از هرم شانسی خود گرد بز هن پیری دبی خورد و دبی بارا و هر مالا خوش شانسی تی ور بده بپیته
كوسا دبيجا بركي خاص دبي حوجانية تزيد قري هر مرة خو شانسي تيوارا ببيتا ويسر تعباد تشا يعني به كلاجان دبي هيجان دبي تشا نشكير دا جود كار او معسي و باشاتي اخري ياو دبي خودي از هاتن دبي اف سي كس وانا قوتن ماجي برسكا شانسي ماجي برسكا چما جو جبو اوي جبو جود كار بيجا جود كار دا بيد بن زاوية تدا حمو تاريخي و زيرن و زيوه دماغو گرم دده دا اورا گرم دبن سری سنبلی وانا لوما قط دبن تزانی في او ادبي سر چوا اللي دبي يا معسي دبي معسي يا معسيش دبي او معسي دبي كاتشا ميركيه كاتشا ميركيه بفيلا دبري نوشت كرن فلان بيبان بنوشت بفيلا دبي درزيك بشتاوي خس بشتاوي دا چك كرنه بيا معسي دنوا آوي دانه دبي تزاني دبي اوي جوي آوي جرا بيشه دبي تمام سر چوا اللي دبي پادشاه دبي بيجا پادشاه جي دبي پادشاه یک زارا کوي هبيه اجا لوی ولاتی ام بجن کچک بیا ام بجن زار پادشاه کچک بونا نکارون بونه و نشونا باب خود زانه گرا میبونا اجا اویجا او کچکا خو وک میرا وک خورتا هردم او کلی حاکی کچکه دبي بيجا پادشاه دبي او زارو کوي کچه اری دبي کچه دبي جبروي دبي يعني پادشاه او خمگینیه او يعني كيف نخاشه داني دبي ابي جيرا بيشه دبي ادري سر جوا راد بوي اشقت خبر دي بيشي تي راسي پادشاه تي ولات پادشاه او ام بيجن بكشي بري ويا اسكر دنهر دي ساو خورتاهات اوي دگرن دبنه با پادشاه بيجا پیشوازیت که خارن و خارن دي او پر كيف دبي خورتو تشكر دبي نسيبي خديت شانسي خد دبي اري ولا مدي دبي ولا زي هالما مورا خد دبي نسيبي من ولا بابيمه دبي تا او ميجي برسكر قدر ميجي برسكر اري ولا دبي قدر تجي برسكر دبي او زارك تهيا دبي او زارك كاتش دبي تش وش تل في ولاتي هر کسی وصل زانندن دا خورته يعني كورنينا دبي كاتش دبي او يعني بسكريتاجي افن دبي ودبي ولا الراس دبي الراس دبي كلام كورا كاتشامرا بزوجه و لسر تقديمت تبمينه بي اوي نا ولا دبي زي هرم شانسي من ورا بپیمه یا حیران ورا نکه ها ببا آقا ببا پادشاه بکن نکه پیل کاره ليه خدشه بجارته راسي مسجد دبي خورد و تشکر تا شانس خودی نصیب دبي بلی ولا مدی دبي یا تجی پرس کرد دبي تو کچا میره کی دبي و دبي يعني بنوشتا بسهيري دبي درزيك لبشتا تدانه تبوي مسجد نوا آبیدانی دبي ام گوتیان جمرا دبي خورتو راست دبي ورا دبي وي مسجد وي درزيج بشتا ما بکشینه بابه ما پر دولمنده از قیزا میره کیمه ورا مرة بزوجة خود شو خردك باشوية دبي ورا مرة بزوجة و جبرها تي باتشاهي الولات ما تدبي لا دبي ولا زي هرم دبي شانسي من ورا بيتا حيران نكا ورا بردري يعني دكن نو كفين كارن وجاري نا دبي زي هرم وجاري تبا جودكار سلام دواي دبي خردو تبخير هاتي سرچما دبي تشكر تشانس نصيب وقت اري ولا دبي مدي دبي شانس نصيب من ورا بر بيمه دبيت قدر میجی شانس میجی پرس که اریوالا دبیم پرس که دبیت بنوی اراضی تدا بنوی زریات دبی همو تاریخی اثر زیرن فلانن بیوانن دبی دما کو ام بجی تیری یعنی گه اویتا گرمی تا هیشین دبی تاموی ور وقتی چیناندنی کو گرم ددی گرما زیراجی گرما اوی ددی او همو پشت بنت نخاری وای دبیت بخیر دبی ور امی همو ور با ورتاخ می دبی امی بكولن نيجي مني بتا نا ولا ده زي هر يا حيران ولا جبي ناسبي زي ناسب لهنا دي كان نو كابين كره نا ده بيقولتي ناسبي تاي ولا بيتا
اوی پناه خلیل خدشه دچه دایکا شمال دایکای دبی خورد و داده دبی چی بود دبی دایقه مرق نکرد دبی ولی شانس منی واره بپیمه تمام روزک دسنه در روز سه روز مهک دو مه شانس نه چابی ری شانسی واره زانی روزک ایدی و صابیه کلاخ بیه دی جهر تشتی علی او بیه تبونا بر تبونا خمیشته دبی شانس منی واره روزک ری دنیره او پیرا ویداتی او پیرا کو گویا بزغره هر شانسی داره وای پیری دبینه نشکیف دا به کیف خواست به و در روت پیش یا پیری دبی تب خیر هاتی دبی یا دبی تا گوتا من و نصیبی و تیواره به پیتا اوه بو ساله کی از مرم و کوکینگی نصیبی میواره دبی خبره که دبی عقلی سوک باره گران دبی نصیبی تا هاتا بر پیتا هنده سه جارا دبی تا پن لید دبی پادشاه گودا تداوره از قیزامته گوه نصیبی که هری مزده ناسا ایگو معسیجی گویا در زیج پشتامه بکشینه از ترا بزاوجم از قیزا میرامه گوهری راسته حاله ایگو جودکارش گوته تاوره امی خورا برا بکولن به تونا زیر هنه نیوی من نیویته تاگونه والا از هر نسیمی واره بپیمه تا حاطی بدر روشی تبی نسیمی ای سه هر نسیمی هات نبر پیته تا پن لیدا چو کوسا دبیجه آخری ها بری خود دزرنه واری آخری خود دکشیدن نسکی ها دزره دنیره پیرین برچاوی وندا بو زانی ایجا معوانی چه سرچه برای دلال معوانی هنه شانس نصیب فرق نام که سیاسی به پولیتیک به فلان به بیرون به دینه پیشیا میره که میره وی وان سیاست وان تشتا کل جی نینه به خود میره این وک وی خورتی لبدری بسنه برچی چاوی میره وی ریبه ایجا هنه تشتا گره میره باش بفکره وانا باش بینه زمان دا باش کار بینه امیجه شانسی که حتی دست میره وی شانسی باش کار بینه میره سرکبه یعنی اوی وی شکلی بود دنگو دلته سامma مستن ناسبی بیشتر بیا yani براستی تن نوا قفنا خوش گویا بار سوک عقل گرانه yani ew nasip eğer em bêjin tu vê firsetê bikarbînî tu karî bi ser bikevî eger tu vê firsetê bikaranî tu li mala xurûnîkî û tu bêjî hema bira were wele tu nêra tîna jî ji birçîbûna ji tê bimerî her bêjî îca ez bêjim em bêjin yani yani çîroka bi rastî çîrokekî bingehîne yani di jiyana mirova da yani mirov gekî di nava tevgerekî da be yani gekî di nava lezekî da be tim di nava xebatekî da be ev wê çaxê nasîbê xwe tu bi destê xwe avad kî tu bi destê xwe ew dikî yani yek nayê tiştekî nade te rast tu li cî xurûnîkî ne wisa erî wala sana rast yani emanakî çanda xwe neyne ziman em çanda xwe jiyan nekin em hema li mala xurûnî kin kêvê were çanda me bide ji bi me her bide bêjî jiyan kirin ya ji kêvê çanda me bidime aynen kes nikar nadime rast berê mamoste bi rastî jî ev çîrok bi rastî kêfa min ji projeyê hat ev binekî nasîb ew mamoste em ji te stranekî dengbêjiyekî nû jî em karin bigirin tu guncavî tu karî bêjî
كلمه شبه جنابلو وإذا صاروا بسوت جاي كرجاي بكمرة وإذا صاروا بسوت جاي كرجاي بكمرة وإذا خبر إذا بيج عسكري رومين الريش وتربية محمد مدقرة ولا جاب من ديارك وسيرك براح في طولة محمد مبقرة وإذا لوي 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 وإذا لوي لوي محمد لوي وإذا لوي 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 تيشكو جمطاني لوي 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 ذا سمولا دستي خورتاني لوي لوي كلمة تبيد جنوي لوي بلي دنگ و دل دست و ما مستتهره بی ما مستمعی که تبتران دیشه أنا زور سپاس أنا دنگ و دل دست و ما مستبراستی محمد آجی سترانه محمد آجی سترانه کی کمنه ایشو علمه کی مزن دندر سترانه ده هیه ما مست امهدی ادی بر به وشان خو داویا وشان دادرن ما گوتو برا پر زیده نبنیف ساعت نبرنیف ساعت 45 دقیقه براستی 45 دقیقه چاو درباس بود نظام چاو درباس بود راسته اجي تخاطر سيكريجن هولا گره بما مست از هولندا دجيم و از کار موزیک و کار چیروک موزیک دنگ بیجی وان کارات کم از در هنرتی دکم یعنی کلیبا از هم دکشینم هم کلیبا چه دکم و به شکلی استودیو مهیا بله از یعنی هر او موزیکی کنه ها سر یوتیوب سدی نوتی مبخو یعنی کامرامان ازم دهنر ازم گوتن ازم و مونتاژ ازم يعني هر تشتري از خود شركه جبروي ام بيجي او كسي ميك بخازر يعني انت كارن جوان را بدون آریکاری هنرمند می کرد و انت كارن بدون آریکاری و هم ایشا جوان را بکن يعني بله جبروي ما مست از لورا با ما من باتان هلبسته کی بخواندانا من بیمان از با میوان ات من با تشتکی چه کنم ما مست بله ما مست هری داوی يعني هم ام بيجن ما چیروک و همجی دنگ بیجی و هنکی جیانا کردواری چاندا کردواری بلکه هم نکار بند بنابا 45 دقیقه هم گیشی بین زمان او جینا ممکنه جی براستی یعنی هری داوی تخوازیش بوی نفشه نو داویا به پروگرام دا تخوازیش بوی نفشه نو و گوتنه تن داوی امکار بگنه زور سپاس اول نفشه نو بشکلی يعني تشتكي هاك ودست بكيريا از و پیروز دکم تشتكي گلکی باش چونکه اف گیماستیک بو يعني ريوا وكيلي بقى هيفي دارم برا في شكلي هرب جالك باش بقى ام بيجي تاري هما بيروكي ما تشيروكي ما كلام ما ام بيجي جالك تسمي وندا كيري كم دي صاب جارك كده بين الزمان دا برا وندا نبن ابنا سنه جالك باش برا جبير ونبن و تشيروك فرق ناك يعني بهر شكلي تشيروك ده سر عشق ده سر اينداري ده سر politik siyaset سر هر تشتي يعني تشيروك zaten bu şekilde yani kek çi zane bu şekli mera parveke baş be o ambijin dixazin ez evî bêjin bira dengê xeyt bikin ji wara bişînî hûn ji me re bişînî em ezber bikin dîsa ji gel ra bêjin gelek tiştekî baş dibe مامۆستا
yani peyam yani belki mi peyam akışı ne de ekranı yani embejin ya mesela ki belki dveje dve diyamıji strana ki juat xwaze min bedia tekri dema peşem karın bas strana jî bejin yani xwastek jî hene birastî o embejin spasiye xwe jî ji bo te embejin dikin diwa peyamê evet jem wana ji bîr nekin embejin hemû keda hevala ê li bira o alîkarî danin me bi peyamê xwe bi ecbandinê bi rastî jî û em bêjin hat bû şevbêrka me aslında em bêjin ev ji bo me bû şevbêrekî Severek rast başlı. e, Wasafirisi başlı. em ê ji vir da şunda bi mamosteyê xwe bagerî zînêr em bêje her hefte em beşekî çandî çîrok û strana û dengbêjî em ê pêş da bixin û em ê ew bikin em ê programê wisa êla çandî de em ê berdewam bikin lê me got programa ewlî a destpêkê me xwest em tenê bi bagerî zînêra vê programê çêbikin qonixê me nê ewlî mêvanê me nê ewlî ew bixwebû me nexwest em yekê nî ji bidin kêlekawî demê pêşî de em ê hevalê ê bi çand û hunerê re eleqedar dibe bi muzîkê re eleqedar dibe em ê evê xwe em ê bêjin programê xwe em ê wer berdewam Evet. bikin dema pêşiya me viya ye mamoste tîza dubare dibêjim ti ser serê me ser çavê me ratî deng û dilê te sağ be bi rastî te rojekî şevekî wisa belkî dem kurt bû lê ew wê dema tema wî dilê me de ma dema pêşiyan dixwazin em ê tîsef tere weşan çêkin li ser navê Ewro Kurdê dengê diasporayê em spasiya te dikin ji ber ku tî bûyî mêvanê min Spas mamoste salavarız bu herkesi. Unci her hebin. Den baş. dem baş şev baş mêvan û hevalên ezîz em ê jî hêdî dî em hatin dawiya bernema xwe bimînin di nav xêr û xweşî de şev baş were